Okay, good morning everyone from Angkor Wat and Angkor Thom. So guys, in this video I'm going to show you how the Cambodian people they start to welcome the Khmer New Year that we call Chol Chhnam Thmei. So guys, you come to Siem Reap in this time and in this year this is the special celebrating of Khmer. Even I'm going to show you some special spot as well. And I hope you enjoy this video. Please like and subscribe for follow me. Điệp xưa vâng, chăm một anh thơ tập an. Con nạ tiên đang để vô sụp đáy nâng lên tận nè. Vâng này lại như vâng, chăm bóng tăng bị mong. Cùng muối không? Sông tô được xa ca mẹ mẹ đang chú của nó bên trong tâm của bà. Okay guys, right now I'm with the famous woman that she performance Con Khmer, Con là Bộc Tao. So I'm so excited. And I'm gonna show you later when they ready to performance. Mất thẻ nhưng có tờ. Yeah. Here is all the Con Khmer Bộc Tao picture. Yes. Đi ná con cứ chỉ con sơ bao nhiêu tại con mà hát cái con của tao giúp sửa nè con cái con đó giờ xong cái nào. Yes. Đi ná. À, mà nó mày đấy. Đi ná. Con chơi bàn tịch đi ná. Đi nó cái mai đấy. Đi ná chơi tịch. Mà nó không bàn chơi không được ốc này. Just like cruise ở đây. Okay. Okay guys, right now I'm gonna show you how they meet each other. Yeah. And all the teacher Con Khmer, Con là Bộc Tao. So many different type of Con Khmer also guys. Bong châu kia than pi lục hũ ôi khơi rắn hẹ không tha được ốc kia bông. Mình ca bong ôn ốc kia to là mình ca phải xin khung cho bàn chơi bàn chụp chụp ngồi đọc đôn đây chơi mọc sao mà đá khai ra hay lấy khắp cái chỗ tôi tích sự bọn anh ai thôi ca sạ sụp bàn để đón mặt trong đá lô cơ chịu đất ngon không tiền sạ con nông ca để cho mạch cùng dương chẳng mất ai xua non con phải than là bởi dùng được sạch phải hay bong u đàคือchị cái mà lấy cả cốtคือchị là cái pro của lời khai khai phải cùng được hai lục ta lục hủ sẽ tình chơi mà người ta mà đá khai chẳng ai xua qua bốn lục hủ con sợ miên chùm ní là con từ bóng về chả con bạch con bao nhiêu bọc này chẳng cái này chẳng những ai tôi cả sạ xua một con bè này bong học cả đàm hải trong xua lấy chuột lục hủ ăn xua phát tích nhung đập bay nhung đập thơ bay nhỏ nó giúp bị ai đâu I really honor that meet Mr. Van Chakral. So excited. So I would like to interview him in English, and then I want him to send the message why he like to show the performance to all the Con Khmer and the traditional Khmer culture in this time. So say to the world and music. Thank you so much for your interview, and this time is Songkran time, that is the Khmer New Year, and this time there is a big show and big festival for the Cambodian people, and right now we are in the martial arts center. The center we will show all kinds of the martial art of Cambodia, the ancient martial art of Cambodia. So as you know that we are already registered. The Bộc Tao is the one kind of the martial art. Bộc Tao is one of the martial art that we are registered in the World Heritage of the UNESCO. And then right now we continue to be more active to spread all the Bộc Tao spirit to all the people of all the Cambodian people and also all the world. And you know that Cambodia is the empire. My empire, very strong nation in the Angkor period, in the Angkor Empire. So
we will continue to keep our martial art to be more popular in this world, and we transform from the traditional martial art to the modern martial art in the future. Really appreciate that. Thank you so much. All Thank of you. you. Thank you. I really love how the power of my energy, my empire. I'm really excited and I don't know what to say. I'm so excited, nervous too, guys. But I really love it. Thank you so much. So please, you guys come to visit Cambodia more and don't skip this the Angkor Wat Songkran. Thank you, Bong. Okay guys, right now I'm mid Ôi hiện lư tích ở đây. Xong tao phải chia sẻ ở đây chưa tại rung hiếp 200 từ châu sẽ lên. Chơi rung hiếp bông sầm đáy hay rung hiếp bông sầm đáy. Ba cái rung sầm đáy ba hai con hả?ដោយសាលាយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពង្រីកសាខាគ្រប់ទីកន្លែងក្នុង25ខេត្តក្រុងនេះតែម្ដងសូមទះដៃអបអរសាទរដល់កីឡាករយើងហើយជាបន្តមកទៀតយើងនឹងបានឃើញកីឡាការិនីនៅចំពោះមុខគឺយើងប្រើខែលនេះហើយដែលគេហៅថាអាវុធដែលគ្មានមុខដូនតាយើងបានបង្កើតមាន3របៀបណាបងប្អូនរបៀបទី1គឺអាវុធដែលគ្មានមុខរបៀបទី2អាវុធដែលមានមុខរបៀបទី3គឺបងប្អូនឃើញនឹងប្រើប្រាស់កាយសម្បទាចំទួតែម្ដងកីឡានេះគឺការប្រើប្រាស់កាយសម្បទាពិតៗដោយយើងមិនបានប្រើអាវុធដែលមានមុខមុនហើយនិងអាវុធដែលគ្មានមុខឡើយចំណែកកីឡាករពីររូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករឆ្នើមលំដាប់ប្រទេសដូចគ្នាបងប្អូនកីឡាករនេះគឺហាត់ជាង10ឆ្នាំមកហើយបងប្អូននេះដោយខ្ញុំជម្រាបថានេះជាការសម្ដែងជូនទស្សនាទេបងប្អូនកុំជួបផ្ទាល់អីពីព្រោះកីឡាករទាំងពីរនេះជាកីឡាករឆ្នើមជាកីឡាករអស្ចារ្យជាកីឡាករដែលសម្រាប់សម្ដែងជូនទស្សនាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកីឡាករទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាមានមេដៃមាសមេដៃសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសជាកីឡាករដែលធ្លាប់សម្ដែងភាពយន្តជាមួយខ្ញុំដែរកីឡាករ
ពេលខ្លះសិតសឹងតែជាស្លៀបដែលប្រយុទ្ធសិតសឹងតែជាស្លៀបដែលស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនសូមផ្ទះដៃអបអរសាទរជុំបន្តមកទៀតនេះក៏ជាកីឡាករឆ្នើមមួយទៀតដែរលោកគឺជាអ្នកសម្ដែងភាពយន្តគឺជាអ្នកសម្ដែងយុទ្ធគុណ25ខេត្តក្រុងនរណាក៏ស្គាល់ថាជាកីឡាករឆ្នើមលំដាប់ប្រទេសមានពានរង្វាន់មេដាយមាសគ្រប់ចំនួនបានចេញមុខមកសម្ដែងជូនទស្សនានៅពេលនេះសូមបងប្អូនអង្កេតមើលកីឡាករខ្មែរគ្រប់រូបនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកវឹកហាត់ស្ទាត់ជំនាញរាប់សិបខែឆ្នាំណាស់មកហើយបងប្អូនសម័យបុរាណដូនតាខ្មែរយុទ្ធគុណខ្មែរបុរាណចម្រុះយើងឃើញដូនតាយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីលានចម្បាំងរាំងជុលតទល់ស្ត្រីដែលចូលឆ្លៀនពៀនទឹកដីអ្នកហាត់យុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនសម្រាប់រាងកាយនិងស្មារតីហើយក៏ជាសិល្បៈតស៊ូមួយដ៏អស្ចារ្យអ្នកចេះយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរនេះអាចយកមកប្រើប្រាស់ការពារខ្លួនអ្នកហាត់យុទ្ធគុណដូនតានេះមានភាពរហ័សរហួនមាំទាំមកចាប់ខ្លាំងក្លាហេតុដូច្នេះហើយអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំសាលាយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមូលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកោះកកាយស្រាវជ្រាវរៀបរករៀបរៀងចងក្រងកសាងដើម្បីរួមចំណែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍយុទ្ធគុណដូនពេញនេះគឺជាផ្ទះបងប្អូនវាប្រហារហួនរបស់កីឡាករបានប្រើដាវមុតដ៏សស្ញាចប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងបង្ហាញអំពីយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះយើងមើលឃើញកីឡាករការនីរបស់យើងកំពុងតែសម្ដែងគេហៅថាកាយសម្បទាពីព្រោះមិនបានប្រើអាវុធដែលមានមុខមុតហើយនិងអាវុធដែលមានមុខឡើយចំណែកកីឡាការនីដែលស្លៀកពាក់ជាយោធានេះក៏សម្ដែងជាកាយសម្បទាដែរបងប្អូននេះជាលក្ខណៈសម្ដែងពិសេសនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឬក៏មហាសង្ក្រាន្តសម្រាប់ជនរួមជាតិទេសនាដោយខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់ទាំងចឹងថាលក្ខណៈពិសេសវិសាលនៃយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរនេះគឺជាយុទ្ធគុណប្រមូលផ្ដុំដោយក្បាច់និងស្លៀកគុណដ៏សម្បូរបែបយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរនេះក៏កើតឡើងចេញពីជីវសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនខ្មែរចលនានិងកាយវិការដែលយើងបានឃើញកីឡាករឆ្នើមពីរនេះគឺប្រដាល់របៀបគុណខ្មែរនេះក៏មិនមែនជារឿងធម្មតាដែរបំបែកចេញពីយុទ្ធគុណចម្រុះដូចគ្នាបងប្អូនហើយកីឡាករទាំងពីរនេះប្រយុទ្ធគឺមានរបួសគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះមានទាំងប្រើ I show you a little bit on the street. They sell some clothes, sugar cane, some food around like I think chicken rice, pig rice or something. Okay everyone, today is 14th
in April 2025. Right now I'm here at the Angkor Songkran, that's we call Bonjo Chnam Thmai. And today I lately come late, and then because too busy, it's so much traffic, and the tuk-tuk dropped me very so far, so I make it up by walking. And now I make up at the Angkor Wat, so I'm right. I'm gonna show you around in here. Yeah. For the go to show like the Khmer village first. Alright guys, so I just have to wait then. There's no for movement. Đau rồi kìa. Bạn có? Hình như là đau một ngày. Và nó họ khinh bông bánh nhớ nó ham mong không tao bị ngay đây một. Đây. Thì còn bây đã cho 2 pi. Thì cần cái cần thời họ cần. Trong cái đường lầu chứ. Ồ mày thật quá vậy. Cái bắt đi theo. Cái bắt sống đi theo. Bắt đi theo. Con đánh cho thường ngờ sự bệnh ý luôn cay nữa. Còn ham mong ham khổ. Bao thì nó mà Việt. Này nha. 50 quả trong nào. Và nó cần chân vô chia sẻ không? Người ghét mong anh mà khó xa thì mình việc bọc lưu bình luận. Happy New Year. Maybe I have to wait for 5 a.m. Oh, 5 p.m. sorry. 5 p.m. in the evening because right now the government come too. That's why they close the road early. So gonna show you something different, guys. Maybe I don't know. We have to find something long way. Or like it's good that today early have a little bit raining, so it's not much that hot. Today I can say the good weather for all the people who come to Siem Reap. Not too much hot, guys. It's very feel like cold and warm a little bit, you know. Okay guys, right now I'm lately inside the entrance. So in here they sell some Kroma scarf threaded snow Khmer Kroma. So some beautiful picture of the Khmer art. Yes. And you guys can see. So I want to send you all the message. This time too busy. You have to pay attention with your kids, your children like this. So don't make sure you hold their hand all the time because don't want to they get lost you, and our government we try to take care a lot of them. If you guys make mistake, we try our best to find your kid for you, but to be the best you guys have to pay attention for your family, guys. So don't let the kid walking so far around you. Okay guys, I show you here a little bit the entrance. I'll go to the restaurant or coffee. This we call a Ban Trot.
Stay long. Here is a circle round for dancing. You guys come, you can join the my dancing with the local. Yeah, in here guys is under 3 weeks. If you guys dream and wish for my New Year, you write down on the paper and then stick in this. Yeah. And wish healthy and everything good into your life.
check one two three bảy lấy cái bên này lấy cái bên này sound check go sound check test mic sound check 1 2 testing 1 2 Okay, guys, I would like to tell you in Angkor Wat, as you know, testing mic sound check alright, as you know, it's so many interested thing to see as well, and I walking so far and a lot of walking and still not finished yet. I mean, like so many beautiful best spot that they prepare for Khmer New Year. So I'm gonna show you about walking street on the way, and then show about the decoration. The traditional on the top is for Cambodian traditional. មួយដោយសារតែបងបាក់ខាងគាត់ជួយសមាជិកអត់អស់ទេបាទបងប្អូនច្រើនណាស់បាទរាប់ម៉ឺននាក់ថ្ងៃនេះបាយទៅចូលហើយជា40000ទៅ50000នាក់ហើយបាទថ្ងៃអើបាទដបតូចម្ដបណាតោះអូខេបាទចូលទៅជាតំពាំងស្នររិស័យខ្ញុំសូមលើកអំពីផុសតាងសិលាចារឹកខ្លះហើយខ្ញុំសូមថាមានជនជាតិខ្មែរគឺមានដើមកំណើតយុទ្ធគុណដូនតាខ្មែរមកជាមួយគ្នានេះតែម្ដង Okay, guys, for right now it's raining a little bit at the Angkor Wat, and I think I'm gonna say goodbye for all of the Bong journalists, because maybe they're gonna change to performance for tomorrow. She just told me early, so that, and now yeah, everyone just take a break. Okay, guys, right now today the day number 4 is the government come inside to check, and I gonna leave too, guys. So I'm in here the whole day. Maybe I'm show you a little bit. So busy.
though. Whoa, stuck. And the tuk-tuk, the price cost up too. So going back, you know, like nearly $7. Nearly $8 though. I'm not sure tomorrow I'm gonna come again. Because maybe I just show you at the town better, at the street. Today I stay the whole day. It's very difficult.